Pika, dođi. Piki. Ne, nisam oduševljena sa jeseni, ne. Oduševljena sam sa sezonom u smislu vrta i svega onog što jesen pruža od namirnica i da je tu sad malo sve opet je različito od ljeta. Tako da evo, to me veseli, a opet nekakav ulazak u zimu i u hladnije, moram priznati, nisam baš oduševljena, više volim da je toplo. Karfiol. Znači koristim samo ovo bijelo. Kad se to peku da zbilja dobi sa svih strana, da dobi tu boju. Ja ovako neke komadiće stavim. Ovo ću staviti u 2 teče. Znači neko ko to gleda reći, svi s rukama. Mislim, živa mi se fučka, sam kažem. Uzmem i malo te vode koja ima škroba, koja će isto malo ugustiti cijelu priču. Pa mislim da nemam baš omiljeno povrće. Baš me veseli ta raznovrsnost. Veseli me da ih koristim kad su u najboljem stanju, znači kad im je sezona na vrhuncu. I kad im klimatski uvjeti naravno najviše pašu, što se sad ipak malo i mijenja, tako da se treba i u skladu sa klimatskim promjenama mijenjati stvari. Onda ću dodati parmezana. Sad još, znači ide ova gore petica, pomidorići.